Studirala sam 1997. Kod profesora Bratka. Nakon toga sam dobila posao 3 godine u ITC-u. Međutim, nažalost, ta firma više ne postoji. I onda sam poslala molbu u Adidas u Njemačku. Prvenstveno zbog toga jer sam dugo igrala rukomet i to me nešto strašno zanimalo. I nakon par dana su me pozvali na razgovor i 5 dana poslije su mi javili da sam primila posao. Počela sam kao pripravnik, recimo to bi se prevelo u nekakav pripravnik, 18 mjeseci, naravno sa produženjem ugovora. To je počelo sve onak nekakav zanimljivo, putovanja, ipak je to Adidas, to je jedna velika firma, 40.000 ljudi, svjetski poznat. Moja struka više, zapravo ja kad sam počela SAP nisam znala niti kaj je to. Međutim, oni su dosta uložili u mene, išla sam na seminare, na ispit, na sve one pripremne tečajeve i to. I danas mogu reći da sam nakon 10 godina uspjela doći do nekakve titula Senior Business Consultant u SAP i zadužena sam za Human Resources u Adidas grupi. I to sam ja već sad radim, nas je 8 u timu, 2 seniora, moj kolega i ja. I eto. Zapravo najzanimljivije u mojem poslu je raditi u svijetu sa različitim kulturama. Vi kad putujete u Kinu, to je nešto vrlo zanimljivo i raditi s tim ljudima i prilagoditi se njima i zapravo implementirati sistem na način na koji oni to razumiju. Pa onda taj isti ne možete primijeniti u Americi, zato jer oni rade na čisto drugi način. Mislim se, čak i u Evropi između Engleza i Francuza postoji velika razlika. I to je zapravo jedan od najzanimljivijih dio mog posla. Zapravo, ja kad sam počela studirati FOI, ja nisam neki klasični informatičar, ja nisam onda je to bilo prije 20 godina više programiranje, matematika, informatika i na tome se dosta insistiralo, temeljno znanje. Međutim, mene je više interesirala predavanja profesora Cingule, Žugaja, Bratka, u današnje vrijeme, profesora Strahonje, gdje se više radilo o tom ekonomija, organizacija, management, marketing. I zapravo to mi je pomoglo. Onda je to sve zvučalo nama studentima nekakva apstraktna predavanja gdje ti zapravo misliš, ti kao student dolaziš i zapravo misliš da to nije tako, da se to tako ne radi. I bilo je zanimljivo slušati, ali nemaš predodžbu o tome kako to primijeniti. Kad dođete u tako veliku firmu kak sam ja sad i zapravo to se primjenjuje na jedan točno takav način i to mi je izuzetno pomoglo. Pa mogla bih spomenuti zapravo puno profesora, osim profesora Žugaja, profesora Cingule, Strahonja u ondašnje vrijeme. Mislim da bi tu čak izdvojila profesoricu Divjak. Ona je predavala matematiku i metode, međutim na način na koji je ona to nama prezentirala i zapravo tu matematiku nama pokazala je nešto neprocjenjivo. Jer ona je zapravo nama približila da nas zapravo zainteresira i to je nešto kad mene fasciniralo. Mogu usporediti kako u Njemačkoj se to radi, to je... Ne mogu sad reći da li se to tako radi tu na FOI ili na fakultetima u Hrvatskoj, ali uglavnom studenti uzimaju 6 do 8 mjeseci prakse gdje samo rade u firmama, da steknu neko iskustvo. I onda se vraćaju i diplomiraju i mogu taj diplomski raditi na temelju tog radnog iskustva. I zapravo, to se radi u nekom prema završetku studija, da se vidi u kojem smjeru zapravo ti hoćeš ići.
i sa tom svojom diplomom. I naravno ti kad radiš već imaš nekakve njezine iskustva gdje vidiš šta hoćeš. Pa to je dobro pitanje, pošto radim u sportskoj firmi koja mi je zapravo, kad sam se ja dolazila na intervju u Adidas, njih je zanimalo kaj sam ja završila i u kojem smjeru sam išla, ali ih je više zanimalo da li sam timski igrač ili nisam. I mislim da zapravo moja rukometna karijera mi je jako puno pomogla uz diplomu da dobijem posao. Moram priznati da aktivno se više ne bavim rukometom, povrede su napravile svoje, ali još sam uvek u sportu, jer ne možete izbjeći, valjda su jednostavno ne možete izbjeći biti u sportu. I fascinira me zapravo način na koji Adidas nas zaposlene motivira. To je nešto kad se vi ne možete zamisliti. I mogu reći da nakon 10 godina radnog staža još uvijek mi je lepo ići na posao. Bez obzira kad je stresno i kad se radi i putujete po svijetu, ali radite tamo na jedno veliko iskustvo. Kad sam ja studirala, bilo je važno naći posao i ostati na tom poslu i zapravo imati neku sigurnost. Znam da se s godinama to promijenilo i znam da se sadašnji vjerojatno studenti, možda i prijašnje generacije, ali i buduća generacija sanja o tome od svoje male firmice, zaraditi puno novaca, programirati, konzultirati sve. Mislim da je to jedna velika greža. Mislim da trebaš početi od nule i naučiti kako se to radi. Primijeniti neko iskustvo. Raditi tako kao konzultanti, raditi za sebe je jedan vrlo